Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki 13 z'ukwa 9 kwa 2025. Urubyiruko rw'u Rwanda rwugarijwe no kwiyahura cyane. Muri aya makuru turaza kureba ubushakashatsi bwa RBC. Tshisekedi yemeye kurekura imfungwa 700 za M23 zifungiye muri gereza z'i Kinshasa. Naho muri Uvira Brigadier General Mwakumbuluku wa FRDC yapfuye. Burkina Faso yo yakuyeho visa ku banyafrika bose bifuza kujyayo. Tyler Robinson yafunzwe akekwaho kwica Charlie Kirk wari inshuti ya President Donald Trump. Netanyahu we yavuze ko nta leta ya Palestine izigera ibaho. Korea ya ruguru yashyizeho igihano cy'urupfu ku muntu wari wese uzafatwa ari kureba filime zo hanze yayo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Ikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri President Kagame na Emir wa Qatar baganiriye ku mahoro n'umubano w'ibihugu byombi. Mu murwa mukuru wa Qatar Doha, President Paul Kagame w'u Rwanda yagiranye ibiganiro na Emir w'icyo gihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ni ibiganiro byibanze ku mubano ushingiye ku bushuti hagati y'ibihugu byombi, uburyo bwo kuwuteza imbere mu nzego zitandukanye ndetse no gukemura ibibazo by'akarere hagamijwe amahoro n'ituze ku nyungu z'abaturage. President Kagame yagaragaje ko yamaganye igitero cyakozwe na Israel ku butaka bwa Qatar ku itariki ya 9 z'uku kwezi, anemeza ko u Rwanda ruri ku ruhande rwa Qatar mu gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga ubwigenge n'ubutaka bwayo. Yashimangiye ko icyo gitero gihonyora amategeko mpuzamahanga kandi kigashyira mu kaga umutekano n'amahoro mu karere Qatar iherereyemo. President Kagame yanashimye ibikorwa bya Qatar mu gufasha gukemura amakimbirane atandukanye ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari. Emir wa Qatar Sheikh Tamim we yashimangiye ko yishimira ubufatanye bw'u Rwanda na President Paul Kagame ku bw'uruhare rw'igihugu cye mu gushyigikira Qatar n'abaturage bayo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro byatangaje ko abo bayobozi bombi bashimangiye ko hakenewe gukurikiza inshingano no gushaka umuturambye w'intambara mu karere. Inama kandi yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'ibiro bya Emir wa Qatar na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar n'abayobozi bakuru b'u Rwanda bari kumwe na President Paul Kagame.
u Rwanda ruri mu bihugu byatoye bishyigikira ubwigenge bwa Palestine. U Rwanda ruri mu bihugu byatoye bishyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'umuryango w'abibumbye ugena ko abanyayisiraheli n'abanyapalestine bagabanya ubutaka bubahoza mu makimbirane buri gihugu kikagira ubwigenge. Muri rusange ibihugu byo mu muryango w'abibumbye byatoye byashyigikiye amahame yiswe aya New York. Aya mahame agizwe n'amapaji 7 yateguwe bigizwemo uruhare n'Ubufaransa na Arabia Saudite, yemejwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka mu nama y'umuryango w'abibumbye. Nagena ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wa Loni wo kugabanya abanyapalestine n'abanyayisiraheli igihugu. Igitekerezo cyo kugabanya abanyayisiraheli n'abanyapalestine igihugu ntabwo ari gishya kuko cyemejwe bwa mbere mu muryango w'abibumbye mu 1947. Gusa ishyirwa mu bikorwa ryacyo ryagiye rizamo ibibazo, ari nayo mpamvu ryongeye kuganirwaho. Aya mahame ya New York agaragaza ko gahunda yo kugabanya abanyayisiraheli n'abanyapalestine igihugu agomba gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amezi 15 akaba agabanyije mu byiciro bitandukanye. Agena ko akwiriye kubaho igihugu cyitwa Palestine gifite ubusugire, kigenga, giteye imbere mu bukungu kandi kigendera kuri demokarasi ariko ntikigire igisirikare. Agena kandi ko Hamas ikwiriye kurambika hasi intwaro, ubuyobozi bwa Gaza ikabushyira mu biganza bya leta ya Palestine ndetse ibihugu by'amahanga bikemera Palestine nk'igihugu. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu byatoye bishyigikiye ibijyanye n'aya mahame. Ashyigikiwe kandi n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ububiligi, Katari n'ibindi. Muri rusange ibihugu byatoye biyashyigikiye ni 142. Ibitayashyigikiye ni 10 birimo Israel na Leta Zunze za Amerika, Tonga na Hongria. Ibihugu byifashe ni 12 birimo nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Guatemala, Ethiopia, Fiji, Sudani y'Epfo, Samoa n'ibindi. U Rwanda rwatoye uyu mwanzuro nyuma y'umunsi umwe rusohoye itangazo ryamagana ibikorwa bya Israel, cyane cyane igitero iherutse kugaba kuri Katari kigamije kwikiza abayobozi b'umutwe wa Hamas. U Rwanda kandi rwashwishurije umuryango umwe bw'Uburayi usabira Ingabire Victoire gufungurwa. Guverinoma y'u Rwanda yakuriye inzira ku murima umuryango umwe bw'Uburayi wateranye usaba ko u Rwanda rwarekura Ingabire Victoire ukurikiranwe ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abadepite b'umuryango umwe bw'Uburayi barahuye bahamagarira u Rwanda kurekura Ingabire Victoire nta yandi mananiza mu gihe akurikiranyweho ibyaha 6 bijyanye no guhungabanya ituze no kwangisha leta mu mahanga. Ibyo byaha kandi birimo n'icyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyaha cyo kwigaragambya. Abo badepite bavuze ko bahangayikishijwe n'ibirego Ingabire Victoire aregwa basanga bishingiye ku mpamvu za politike. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane n'u Rwanda Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rutakiri mu bukoroni bw'Ububiligi ku buryo rwafata icyemezo cyo kurengera ubusugire bwarwo bushingiye ku myumvire ya gikoroni. Ati ndagira ngo nibutse inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi niba barabyibagiwe ko u Rwanda ari igihugu gifite ubusugire kandi kigenga kuva ubukoroni bw'Uburayi bwarangira. Ntangano y'imyanzuro yose ya gikoroni ishobora guhindura ukuri guhari. Iyo minsi ya kera yararangiye burundu. Ahatorewe umwanzuro wo gusaba u Rwanda gufungura Ingabire Victoire ahari abana be akaba hanafatiwe imyanzuro yindi isanzwe igaragara mu birego by'abatifuriza ineza u Rwanda barimo n'abagiye bahungabanya umutekano w'igihugu mu bihe bitandukanye. Ingabire Victoire wasabiwe gufungurwa yaburanye hakana ibyaha byose aregwa, avuga ko ari umubyeyi, umunyarwandakazi n'umunyapolitike bityo ko atakwifuriza inaba u Rwanda. Kwezi kwa 7 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ko ibyaha akurikiranweho bihungabanya umudendezo w'igihugu. Urukiko rwavuze ko aramutse akurikiranwa ari hanze yaba abonye umwanya wo gushyira mu bikorwa umugambi we cyangwa akabangamira iperereza cyangwa agatoroka ubutabera. Madame Ingabire Muhoza Victoire yafunzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda mu kwezi kwa 6 uyu mwaka nyuma yo kubisabwa n'ubushinjacyaha kugira ngo hashyirwe mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi be. Mu makuru arebana n'ubuzima, urubyiruko rw'u Rwanda ruri kwiyahura ku bwinshi. RBC Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima kiravuga ko 51.3% by'abanyarwanda biyahura ari urubyiruko. Nabafite hagati y'imyaka 19 na 35, muri bo 16.8% bakaba bari munsi y'imyaka 18, naho 32% bari hejuru y'imyaka 35. Dr Jean Damascene Yamuremye uyobora ishami rya RBC rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe yemeza ko ibibazo byo mu miryango n'iby'umuntu ku giti cye biri mu bikomeye biteza kwiyahura. Ati indwara zo mu mutwe, agahinda gakabije, umunaniro ukabije uterwa n'amashuri cyangwa akazi, indwara zidakira n'ibindi biri mu bitera abantu imyitwarire iganisha ku kwiyahura. Mu rwego rwo gukumira kwiyahura, RBC ivuga ko yashyizeho ingamba zirimo ubufasha na serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe zaguwe zigahuzwa no gutanga ubuvuzi busanzwe. Ibyo byose bikorerwa mu bigo nderabuzima, ibigo by'ubuzima ku rwego rw'akarere n'ibindi. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda ivuga ko abanyarwanda mu 2025 bagera kuri miliyoni 14, muri bo abagera kuri miliyoni 9 ni urubyiruko rufite munsi y'imyaka 30. Bivuze ko kwiyahura ari ikibazo ku buzima rusange bw'abaturage. Urwo rubyiruko kandi nirwo rugaragaramo abanyabyaha bakatirwa n'inkiko kubera ibyaha byiganjemo ubujura, gukubita no gukomeretsa bitewe n'ubusinzi ndetse n'ibindi. Leta y'u Rwanda yo iravuga ko iri mu ngamba zo kugabanya igiciro cy'amashanyarazi kubikorera. Abashora imari mu Rwanda bamaze igihe bavuga ko igiciro gihanitse cy'amashanyarazi gikoma mu nkokora kwaguka kw'inganda kandi kikanagabanya ubushobozi bwazo bwo guhangana ku isoko ry'umurimo no mu karere.
nyuma y'uko bikorera bakomeje gusaba no kugaragariza iki kibazo leta yabasezeranyije gufata ingamba zikomeye. Ibiganiro byahuje inzego zitandukanye zirebwa n'iki kibazo byatanze igisubizo kiganisha mu nzira yo kuvugurura uburyo bw'imisoro ku mashanyarazi mu gihugu. Ikibazo nyamukuru kiri mu buryo bw'ibiciro by'imisoro y'amashanyarazi mu Rwanda. Kuva mu ntangiriro za 2024 inganda nto zikoresha amashanyarazi ari munsi ya kilowati 220 ku mwaka zishyuraga amafaranga y'u Rwanda 138 kuri kilowati imwe. Inganda ziciriritse zikoresha hagati ya kilowati 220 n'ibihumbi ku mwaka zo zishyuraga amafaranga 103 kuri kilowati imwe. Ni mu gihe inganda nini zikoresha hejuru ya kilowati 660 ku mwaka arizo zahawe igiciro cy'amafaranga 98 kuri kilowati. Nubwo hariho iryo gabanuka rishingiye ku bwinshi bw'amashanyarazi akoreshwa, abatunganya ibicuruzwa byo mu nganda bahora bagaragaza ko ayo mafaranga n'ubundi akiri menshi. Impungenge zabo zemejwe n'ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu mwaka ushize ubwo yakoraga isesengura ry'igereranya mu karere. Ibyavuye mu bushakashatsi byagaragaje itandukaniro rikomeye kandi riteye impungenge, bikerekana ko inganda z'u Rwanda ziri mu gihombo gikomeye mu guhangana n'izo mu bihugu by'abaturanyi. Ikigo cy'u Rwanda rero gishinzwe iterambere RDB ku bufatanye na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere bagiranye ibiganiro n'inzego z'ubuyobozi z'abikorera. Ibiganiro byari bigamije gushaka ibisubizo ku bibazo biri mu nganda ndetse byerekanye ubushake bukomeye bwa leta bwo gukemura iki kibazo. Mu mpinduka zitezwe harimo gushyiraho uburyo bwo kugena ibiciro bishingiye ku masaha nk'uko bimeze muri Uganda na Kenya, kugabanya ibiciro ku bakoresha amashanyarazi menshi cyangwa gushyiraho igiciro gishya cyihariye cy'inganda bikazafasha mu kuzamura urwego rw'ishoramari rw'inganda mu gihugu. Kuri ubu abakora ubucuruzi bategereje itangazo rya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo rizatangazwa mu gihe cya vuba rikazamenyekanisha uburyo bushya bwo kugabanya ibiciro by'amashanyarazi, icyemezo gishobora guhindura ishusho y'inganda mu Rwanda no guhabikorera kugera ku rwego rumwe rwo guhatana n'abandi. Tukiri ku makuru arebana n'u Rwanda, abanyeshuri b'abanyamahanga bagiye kujya bishyura minerivare ingana n'iy'abene gihugu. Abanyeshuri bo mu bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bagiye kujya bishyura amafaranga y'ishuri angana n'ay'abanyeshuri bo mu bihugu bagiye kwigamo bishyura. Ni ukuvuga ko niba uri umunyarwanda ugiye kwiga muri Uganda uzajya wishyura nk'ay'abanya-Uganda bishyura. Ubusanzwe bishyuraga nk'abanyamahanga. Uretse mu Rwanda no muri Kenya aho abanyamahanga bishyura angana n'ay'abene gihugu, mu bihugu bisigaye umunyamahanga yishyura asumba y'umwene gihugu. Uyu numwe mu myanzuro rero yafashwe n'inama y'abaminisitiri b'uburezi bo muri East African Community yaberaga muri Uganda guhera ku itariki ya 9 kugeza ku ya 12 z'uku kwezi. Minisitiri w'uburezi mu Rwanda Nsengimana Joseph yavuze ko abanyeshuri bava mu bihugu biri muri East Africa badakwiye kwishyuzwa nk'abanyamahanga ahubwo ko bagakwiye kwishyura nk'abandi bene gihugu nk'uko bikorwa mu Rwanda. Ati mu Rwanda abanyeshuri bose bishyura kimwe atitawe ku gihugu baturukamo. Ntekereza ko ari nako bimeze muri Kenya, ariko ntabwo ariko biri hano muri Uganda no mu bindi bihugu. Turashaka gushyiraho uburyo abanyeshuri bacu b'abanyarwanda nibaza muri Uganda bazishyura nk'abanya-Uganda. Yakomeje avuga ko muri iyi nama bemeje ko impamyabumenyi zivuye muri kaminuza zemewe zo mu bihugu bigize East African Community zihabwa agaciro mu rwego rwo guhamahirwa abanyeshuri bose, yaba yo gukora cyangwa yo gukomeza amasomo. Inama y'abaminisitiri b'uburezi muri East Africa itaha izabera i Kigali mu 2027. Hazasuzumwa ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri iyi nama ndetse no kurebera hamwe izindi ngingo zazamura ireme ry'uburezi muri aka karere. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije, uri neza aho ufite view nziza ya Kigali. Uherereye i Bumbogo, ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City, hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo, ya n'amahirwe y'imboneka rimwe aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatse aho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga n'icyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank. Dufitanye amasezerano aho baguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe.
duhamagare kuri 0783578672 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Mu makuru y'u Rwanda, Tshisekedi yemeye kurekura imfungwa 700 za M23 zifungiye muri gereza z'i Kinshasa. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishima amasezerano no guhererekanya imfungwa yasinywe hagati ya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC/M23. Amerika yabitangaje biciye mu mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika, Masad Boulos. Ku rukuta rwa X yagize ati, turashima isinywa rya gahunda yo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Kongo na AFC/M23. Ni intambwe y'ingenzi iganisha ku guhagarika imirwano no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika isobanura ko amasezerano no guhererekanya imfungwa M23 yasinyanye na Kinshasa, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge izafata inshingano zo kuba umuhuza udafite uruhande abogamiyeho, ikazafasha mu bijyanye no kumenya, kugenzura no kurekura mu mahoro imfungwa zifitwe n'impande zombi. Amerika yashimiye by'umwihariko Qatar kubw'akazi gakomeye yakoze ifatanyije na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge mu biganiro bya Doha, isaba Kinshasa na M23 gukoresha ari amahirwe mu rwego rwo gutera intambwe y'inyongera iganisha ku mahoro arambye. Ingingo yo guhererekanya imfungwa ikubiye mu mahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara Leta ya Kongo na M23 byasinyanye mu kwa 7 mwaka. Uruhande rw'inyeshyamba rushinja Leta kuba yaranze kubahiriza aya mahame kuko itararekura imfungwa zibarirwa muri 700 ifunze. Muri Kongo kandi abantu 200 bapfiriye mu mpanuka ebyiri z'ubwato. Impanuka ebyiri z'ubwato zabereye mu ntara ya Equateur muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisha abantu bagera kuri 200 mu gihe abandi benshi bagishakishwa. Ubwato bwa mbere bwarohamye ku itariki ya 10 muri teritwari ya Basankusu, ubwo bwagonganaga n'ubundi. Abantu bagera kuri 86 biganjemo abanyeshuri barapfa, atabarwa 10, abandi benshi baburirwa irengero, gusa umubare wabo ntiwavuzwe. Bivugwa ko impanuka y'ubu bwato yatewe nuko bwari butwaye abantu barenze ubushobozi bwabwo no kuba bwarakoraga ingendo mu mwijima kuko hari nijoro. Nelson Joseph Kayoko, umuyobozi wa societe civile ikorera muri Basankusu, ati gutwara ubwato mu ijoro ntibyemewe ariko ntibyubahirizwa. Impanuka yindi yo yabaye ubwo ubwato bwari butwaye hafi abagenzi 500 bwafatwaga n'inkongi y'umuriro burohama mu ruzi rwa Kongo aherera muri teritwari ya Lokolela. Leta yashoboye gukura mu mazi mirambi 107 itabara 209 bakiri bazima. Minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage yatangaje ko mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje hari abantu 146 bari muri ubu bwato bataraboneka. Muri Uvira ho Brigadier General Mwakumburuku wa FRDC yapfuye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Mwakumburuku yapfuye. Umuvugizi w'iki gisirikare General Major Sylvain Kenge Bomusa yasobanuye ko uyu musirikare yagize ikibazo cy'ubuzima apfa ubwo yihutishirizwaga mu bitaro bikuru bya Uvira. General Major Ekenge yasobanuye ko ari gutegurwa gahunda yo kujyana umurambo wa Brigadier General Mwaku i Kinshasa kandi ko ariho azabera umuhango wo kumusezeraho mu cyubahiro. Brigadier General Gasita Olivier usanzwe ari umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi ni ukayobora by'agateganyo nyuma y'urupfu rwa Mwakumburuku. Ikibazo gihari nuko bitewe nuko abarwanyi mu mitwe igizwe n'ihuriro rya Wazalendo barwanyije Brigadier General Gasita yafashe icyemezo cyo kuva muri Uvira ku itariki ya 9 z'uku kwezi mu gihe ategereje ko ubuyobozi bukuru bubunga. Bivuze rero ko muri uyu mwanya akarere ka gisirikare ka 33 nta muyobozi mukuru gafite ku cicaro gikuru cyako cy'agateganyo mu mujyi wa Uvira. Dukomereza amakuru muri Burkina Faso yakuyeho visa ku banyafrika bose. Burkina Faso yatangaje ko yakuriyeho abanyafrika bose bifuza kwinjira muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika ikiguzi cya visa mu koroshya ubukerarugendo n'ubuhahirane. Yatangajwe na Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mahamadou Sana nyuma y'inama ya Minisitiri iriyobowe na Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré. Uyu muyobozi yagaragaje ko guhera mu kwezi kwa 9 uyu mwaka buri munyafrika wese utuye kuri uyu mugabane azajya yemererwa kwinjira muri iki gihugu nta visa asabwe. Ati guhera ubu buri muturage uturuka mu gihugu cyo muri Afurika wifuza gusura Burkina Faso ntabwo bizajya bimusaba kwishyura visa. Yakomeje avuga ko abanyafrika bazajya binjira muri Burkina bazajya babanza kubisaba bikorewe ku ikoranabuhanga hanyuma hasuzumwa ubusabe ubwujuje yemererwe. Burkina Faso yiyongereye ku bindi bihugu byemerera abaturage muri Afurika kwinjira mu gihugu nta visa birimo Rwanda, Ghana, Benin, Gambia na Seychelles. Tyler Robinson yafunzwe akekwaho kwica Charlie wari inshuti ya Perezida Donald Trump. Umugabo ushinjwa kurasa bikaviramo urupfu imirimbanyi Charlie Kirk y'amahame yo gukomera ku bya kera yatangajwe ko yitwa Tyler Robinson akaba afite imyaka 22 kavukire ye ikaba ari muri leta ya Utah muri leta z'Ubumwe za Amerika. Abategetsi bakavuga ko yari amaze igihe kirekire abana n'ababyeyi be. Robinson yafunzwe nyuma y'uko mu muryango wamumenye mu mashusho yafashwe na za kamera z'umutekano. Abakora iperereza bakavuga ko iyo yabaye intambwe ikomeye cyane mu kurangiza guhiga umugabo ku rwego rw'igihugu. Uwo mu muryango uko bigaragara yari se wa Robinson wamushishikarije kwishyikiriza abategetsi nk'uko byatangajwe n'igitangazamakuru CBS News gikorana na BBC muri Amerika ku makuru gikesha abantu babiri bakora mu nzego z'umutekano. Amakuru yo mu bitangazamakuru avuga ko se yahise abimenyesha inshuti y'uwo muryango nayo ibimenyesha ku biro bya polisi. Mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo batangazaga itabwa muri yombi rye, abategetsi bo mu rwego rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI banze kuvuga ku mateka ya Robinson, uruhande ahingamiyeho muri politike cyangwa igishobora kuba cyaramuteye gukora ibyo akekwaho. Bavuga ko iperereza rikomeje.
Netanyahu we yavuze ko nta leta ya Palestine izigera ibaho. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko nta leta ya Palestine izigera ibaho kuko ibice byayo byinshi ari ibya Israel. Yabitangaje ubwo yemezaga umushinga wo gukomeza ibikorwa byo kugenzura agace ka West Bank, avuga ko aka gace kose ari aka Israel. Ati tugiye gusohoza ibyo twasezeranyije ko nta leta ya Palestine izigera ibaho. Aka gace ni akacu, tugiye gukuba kabiri abagatuye. Uyu mushinga wemejwe na Netanyahu ukubiyemo kubaka inzu 3400 z'abanya-Israel ndetse n'ibindi bikorwa remezo bizabafasha kuba muri ako gace. Umuvugizi wa guverinoma ya Palestine Nabil Abu Leiden yavuze ko byagenda kose uburasirazuba bw'umurwa wa Yerusalemu buzaba umurwa mukuru wa Palestine mu gihe cy'ahazaza, kandi ashinja Netanyahu gushyira ako gace ka West Bank mu kaga. Kugeza ubu Palestine ntifatwa nk'igihugu kigenga kuko nubwo gifite guverinoma nta mupaka n'umwe iyobora cyangwa ikirere kuko byose biyoborwa na Israel. Israel ntikozwe ibyo kureka Palestine ikaba igihugu kigenga, ni nayo mpamvu ikomeza kugenda yigarura uduce tw'iki gihugu nubwo yagiye isabwa kenshi kurekura uduce twa Palestine yigaruriye. Agace ka West Bank ko ntikavugwaho rumwe kuko ibihugu byombi bikiyitirira ndetse bigafitemo abaturage. Tukiri kuri Israel, ingabo z'iki gihugu zagabye igitero ku ishuri ry'umuryango w'abibumbye muri Gaza. Ingabo za Israel zirwanira mu kirere zagabye igitero ku ishuri ry'umuryango w'abibumbye ryari ricumbitsemo impunzi mu ntara ya Gaza muri Palestine. Bigaragara ko inyubako zikoreramo iri shuri riherereye mu mujyi wa Gaza zangiritse bikomeye. Hari abapfiriye mu bimene by'icyo gitero n'abakirokotse. Umwe mu bahungiye muri iyi nyubako yasobanuye ko mbere ko ingabo za Israel ziriyasaho zabanje kubamenyesha ko bafite iminota mike yo kuba bavuyemo. Umuryango mpuzamahanga ukomeje kwamagana ibitero ingabo za Israel zatangiye kugaba muri Gaza mu kwa 10 kwa 2023 bitewe n'uburyo ubuzima bw'abasivile butikiriramo, ariko zo zigasobanura ko zigamije gusenya umutwe wa Hamas. Tariki ya 12 z'uku kwezi ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byatoye umwanzuro ushyigikira ko aya makimbirane ahagarara binyuze mu kwemeza ubwigenge bwa leta ya Palestine, gusa Israel ntibikozwe. Korea ya Ruguru yo yashyizeho igihano cy'urupfu ku wari wese uzafatwa areba filime zo hanze yayo. Raporo nshya y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru burushaho gukoresha igihano cy'urupfu ku baturage, cyane cyane abafatirwa mu bikorwa byo kureba cyangwa gusakaza filime n'amashusho aturuka hanze yayo. Nkuko byagaragajwe n'ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu, kuva mu 2015 Korea ya Ruguru yashyizeho nibura amategeko mashya 6 yemera guhanisha urupfu abantu bakekwaho ibyaha bitandukanye. Muri byo harimo no gufatwa ureba filime cyangwa usakaza filime z'amahanga, ahanini zo muri Korea y'Epfo. Ngo ubutegetsi bwa Kim Jong Un burakazwa cyane na buri wese ugerageje kwinjiza cyangwa gukoresha filime z'amahanga, bukabifata nko guhemukira igihugu, bityo bugahanisha umuntu ubifatiwemo igihano cy'urupfu kuko ari icyaha gikomeye cyo mu rwego rwo hejuru. Umuryango w'abibumbye uvuga ko Korea ya Ruguru ari cyo gihugu cyonyine ku isi gishyira abaturage mu rwego rwo kugenzurwa cyane ku buryo nta kindi cyagereranywa nacyo. Muri iki gihugu kandi gutera bwoba rikorerwa abaturage hifashishijwe ikoranabuhanga, rigatuma gukurikirana ubuzima bwabo birushaho koroha. Nubwo hari amakuru yuko mu magereza amwe ubukana bw'abarinzi bwagabanutseho gato, raporo ivuga ko abantu benshi bagifungirwa mu bigo bya politike, abandi bagatotezwa bagakoreshwa imirimo ivunanye, ndetse bamwe bagapfa bazize inzara cyangwa kubura ubuvuzi. Umuryango w'abibumbye usaba ko ibyo bikorwa byateshwa agaciro, igihano cy'urupfu kigakurwaho kandi inkambi za politike nazo zigafungwa. Dusoreza amakuru ku mpungenge ku mubyibuho ukabije wibasiye abantu benshi ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryakorewe mu bihugu 190 buragaragaza ko umubyibuho ukabije wazamutse ku kigero cy'9.4% mu bana. Umubyibuho ukabije ngo uragaragara cyane mu bana bari hagati y'imyaka 5 kugeza kuri 19, naho umubare w'abana bafite ibiro bike cyane wavuye kuri 13% mu bihumbi 2000 ugera ku 9.2% mu 2022. Mu bihugu bitandukanye birimo Afrika na Aziya y'Amajyepfo, abana ntibafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ariko abatuye mu kirwa cya Pacifique bari kubyibuha birengeje urugero kubera kurya ibiryo bifite intungamubiri nyinshi, bigatuma umubyibuho ukabije urushaho kwiyongera mu bana. Umubyibuho ukabije mu bana ugaragara cyane no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ukaba uri ku kigero cya 21% muri ibyo bihugu. Mu Bubiligi umubare w'abafite ibiro byinshi uri kuri 21%, naho umubare w'abafite umubyibuho ukabije wavuye kuri 6% ugera kuri 7%. Umubare w'abafite ibiro bikeho ni 2% gusa. Umubyibuho ukabije ushobora gutera ibibazo bikomeye ku buzima, birimo umuvuduko w'amaraso biviramo abantu urupfu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rigaragaza ko hatagize igikorwa ubukungu bw'isi bwazagabanuka ku kigero cya miliyari 4 z'amadolari mu 2035. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2024 ku bana 64,000 bafite imyaka 13 kugeza kuri 24 bo mu bihugu 170 bwagaragaje ko ibitera umubyibuho ukabije biva kuri 60% by'ibiribwa byamamazwa kenshi byiganjemo amasukari n'amavuta menshi. Umuyobozi wa UNICEF yagaragaje ko ibiribwa bikorerwa mu nganda bigenda byigarurira imitima ya benshi, nyamara bifite intungamubiri nk'imbuto n'imboga ari byo bikwiriye guhabwa abana. UNICEF yasabye ibihugu guhagarika gucuruza ibiribwa bitera umubyibuho ukabije mu bigo by'amashuri nk'uko byagaragaye cyane muri Mexique. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, impungenge ku mubyibuho ukabije wibasiye abana benshi ku isi niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 13 z'ukwa 9 kwa 2025. Ni Jean de Dieu kandi Jabo ndabashimira kwa mwari mudukurikiye, ndabifuriza komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro.
agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mubyifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etaje ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakire u Rwanda.